me re ho ye pa ye Oskani bia me bunu pa wo krom ha e friend no Kofi Amoabeng ono ana na UT finance Kofi Amoabeng Kofi Amoabeng thank you Kofi Amoabeng ono ana na UT finance ayene dia na emre bi atwamu ye na manfo omo 80s no omo di ne ho faw ani aka so be kan ho asem ama be ka kire se mesra wo mo a ma omo onfo ma no enko papa na baba be kasa papa na kasa o kasa nyina ne se o se nya Kufuado ne gu ne bank dabi Saturday na me ni Mr. Boafumo on the state of Ghana ni edi hu nkomo na the bank 2015 na agudada eno hu se bank na egu eni ntile ma ne twe ne ho se new CEO mra normal restructure nema na ekoya efa so odigu ye aye bosia ode ma Ibrahim 100 million ode ma Ibrahim ode costate Jata cement costate Jata cement eno ana ntimi ama na al recover bio eno ene gu ye na sanya wunua ana eye president that time wa what is the single obligo we have something called obligo single obligo sikapudo say ana utumi edi free bank ho a ubetimi de ama enti say bank na ho odi so Nessa bank no etimi ma enipa baako $100 million Our branka bank no our branka bank no kadi okobetima ye pa ye $5 million UT sabre no wo hwe na ho ode na Bank of Ghana de amano a ohireba wutie pa chama mitie pa sabre no na ho ode a na Bank of Ghana de amano pa no sana ko betimi aye no na ka aye $5 million but the son say na Ibrahim ni nua aye president ntino obuhuru Bank of Ghana because ye kwakoma ulo a Bank of Ghana ehwehwem aye yinti omo so ye kwakoje approve aba but Bank of Ghana no etiase amaye ma Ibrahim no $100 million I can Sasabraha is about 600 million Ghana. Sisia ye kan wasem no. Sika ye kan wasem say 100 million abakofo. I say sika no ye you know because dollar doesn't change. Dollar it doesn't change. What you say? Etino ayade a say dollar no a Kofi Amoabeng ade ma Ibrahim no sesi ano the value no ye 600 million. Say I knew the baby was sick to the point that I had to step out for another one to step in as CEO to restructure loans such as ones disbursed to Jata Cement owned by Ibrahim Mahama, brother of President Mahama, and their inability to pay those loans are some of the reasons why the bank fell into trouble. Now, unim Prince Kofi Amoabeng. Unim waheba na bra ho sam no say omubusa na say na wuhunu Ibrahim osumi nshia ne da eti Ibrahim kasi bebre gu fie ene sika sesi amode sponsor aye friend say John Mahama the campaign no ade na papa yi o makom de no na mutimi nya bi mama to adan ade mama mani wi o masa be gina social media so be twa Ghana for mpoa na papa yi munwi hu se sesi a papa nye sei na no ote sabia wo no ye soja ni o but onu akasa baba ye adwuma adwuma ena onyankopɔ hira no na UT bank pa o ma advert bia na o mo ye sabre aye 24 hours
na wo saka loan papa na free tibiam papa na free tibiam santifo beka so wasori ni dua so me wo buo sronko e de mano and I love him me Wontumi papa no na wo yo bi so o ka nokre me abra wo hu hia ma medi na chipa Kofi Amoabeng me Wontumi medi na chi na dia kra o kra ya ma me re kra ho ye de say o say yes ojitum sa ahwe a one day obetima ko prison afemi bom ani na mesu Kofi Amoabeng o ta say obi a ono kasa obetima ko prison no sika no so enyo ne di ye wa fa ma na yire wa fa nkototo dan a mama ani ade ekokodi president Mahama ninu ya ho Ibrahim Mahama ho ene kokodi ye papa ya num asem na o kasa asem we and then John Dramani Mahama pese oso o saba be di president biu masa ansem nsem fun ne mahunu we asa akoso koma biu oyeba hwe abra